time. Robert Kyagulanyi yaraganisa bakasanda na Mubende okubakorera enguuto nungi yaba yasinjira ku bwa president. Kana bange njagala baka kasanji buli kimu kiri kusaidia ffe okusookera ddala mmwe ng'abantu mumanyi kye mulina kye kisinga obukulu. Emitwe y'amakuru yaba nekushyibwaho yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekiterezo cy'umwaka ku rugomero rwa Nyamahembe Sako ekirubaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri Yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazisiringi. Ntonjera okutanjira omakuru gitagacenchwire kandi abaruga ku sound Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rw'obonero erizuba President Yoweri Kaguta Museveni yagarukamu okuronda obushagici obwakaruru akarukwija kuterwa omwaka ogw'2026. President Museveni erizuba yasiba mu district ya Oyam hamwe na Pakwach. Yoweri Museveni yagambira Abapakwach na Oyam ngukwara agaruke kuba president wa Uganda amana eja kugato mu kurwanisa obworo okutungura ebyobwegese ebyamagara no kwombeka enguuto. Now, in the coming government, which you have pledged to support us achieve, we are going to make sure that all the parishes have government primary schools, and then that all the sub-counties have got the one which does not have a secondary school has a secondary school. Okwo haba hari abeshongozi okucamura abahagizi be. The roads you are talking about, like the road from Tororo to Kamudini. Bagina Mario, tia lori kope dongolobo, acharo balayo, ameya Tororo, binu peolira, nakakamdini. The one from Kampala to Guru to the border, we have done it many times. One of the most important dongolobo is Karuma Hydropower Station. Under your leadership, you have been able to achieve 3 basic and fundamental points in the spirit of the Holy Trinity. You have achieved peace, that is God the Father to us from northern Uganda. So ask them that, what do you want me to do for you? You ask anybody at random, they will say, we want a Abe district. I stopped the road. Yes, Your Excellency. Those who say, you vote and say you stop the road. Okay, I will surrender for the district. I don't believe in the politics of sectarianism, of religion, of tribe, of discriminating against women or neglecting children. That's how we have been able to build a national political party, the NRM. Somebody who has finished university and has not got a job for 2 years. Atina mautiko kwana university, eto putpo nuo teach pimwagario. We are going to start university graduates funds per zone, Lango zone, Bunyoro zone, and so on. Protecting the gains nigwe mto mkuru ogu President Museveni ari kutamburizaho kuronda karuhuru ke gasha kwa Senyomo Gideon. Webale Senyomo Gideon kandi we president owekibina echa National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nawe yasya ekiro kya kabiri akuronda obushagici omucyange kya Buganda ogwerizoba yasibo mu district ya Kasanda hamwe na Namubende.
Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP campaign zerizoba atakatandikire yabanza omu maka ga Patrick Nsamba Oshabe ori omu ishengero wa Kasanda North aho yaruga arikuza bukuya kandi okwo bigura office z'ekigombe kya NUP aha wa district ya Kasanda na wanyuma nikwe kuza kyamunagera okukora rware ya muheru omuri Kasanda. Kyagulanyi nko kwatwire natambuza enjiriye ombyanga ebyagiremu nashobora ekimuretsire kwesimbaho gundi murundi kuzirya enshonga za gavumenti okuremwa kusya obuhereza omu bantu. Bana bange njagala obaka kasanji buli kimu kiri kusaidia yaffe okusookera ddala mmwe ng'abantu mumanyi kye muyina kye kisinga obukulu muyina obugagga temwetaka kwewola ssente wantu wonna sente ziri awo ze musulako muzituddeko lwakuba abo abalina obuyinza abatufugisa emmundu bazinyagula bunyaguluzi. Ogunagera ngu yatoranwa nka president wa Uganda abokwo naija kubareetera obuhereza burungi oburumu okurwanisa obushuma bw'amataka oburikuteganisa ekyanga eki kukora aha nshonga y'omushahara gw'abashomesa okutungura eby'amagara no kubakorera enguuto nungi. Mutusaasire tuzze tufaanana bwe tuti olw'amakubo nga bwe mugamanyi banaye singa tuze ebiseera bisinga mbeera mulungi okusingako wano n'embeera y'ensi banange nsanyuse nnyo balaba nandibadde nyiize nnyo olw'embeera gye mbasanzeemu kyandibadde kinsunguwaza nnyo kuba Kasanda ngagga naye bannakasanda baavu nnyo naye obusungu bwesanguddewo kubanga essuubi lyennyina lisinga obusungu bwennina okukkiriza kwennina kusinga obusungu bwennyina. Enshonga z'ebyokwerinda omu ihanga Kyagulanyi yazigurutya miisho. Ti myaka egy'ensanvu waliwo ensi gye bayita Singapore yali bubi nnyo ngeri third world nga Uganda ne waliwo omukulembeze gwe bayita Lee Kuan Yew eyajja mu nsi eyo nga takolerera lubuto lwe nga muzibu nnyo ne kuba ne bakolagana nabo ng'okwata ku ssente za gavumenti nga bw'okwata ku ssente z'omu omusolo omukono si gwokka gwe gusigalayo wabula nga n'ensi nga gyenyekayo. Ensi eyo kati eri mu first world comparing ogigeraageranya na Bungereza ogigeraageranya na America. Ogu yahabura abahagizi be okwetantara obuvuyo omu bwire bw'akaruuru nyenkyakare naija kusiiba omu district ya Kyankwanzi na Kiboga. Londa Kyagulanyi tugende mu Uganda empya. Gasha kwa Ram Edwin. Okwatire ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC bendera ahabwa entebe ya mukuru w'ihanga Nathan Nandara Mafabi yaraganisa abantu aba Change Jonatoro okwara kuza kutungura akatare k'ebihingwa omucanga ekingu kibahwera abahingi okutunga esente ezishemire. Nathan Nandara Mafabi yamanyisa abantu ba Changejo ngu yamara kuba mukuru w'ihanga naija kutaha ekigombe ky'abeeterine ekirahwera abahingi omu bitibwa na munonga baba nibaguza emishuburo yabo. Zali emwanyi mpamba n'amajani kati saawa zino ebintu bino mu kifo ky'okufunamu ssente kati ssente zajja ku bantu batono abali wakati w'abalimi nejo batunda ki ebintu ebyo kyoba olaba abalimi baffe obuwavu bugenda kubata lw'ensonga eti tebafuna ssente zikola ki. Mafabi yayoreka okukwatwaho ahabwa ssente z'okufeera omu buro bw'enguzi oburi omu ihanga eri. Njagala kubagamba nti buli mwaka ssente ze muteeka mu budget baba trillioni 10. Trillioni meka 10. Trillioni emu ebeera mu billioni 10. Trillioni 10 bilioni mutwalo 1. Ssente zino ze baba zandiyambye Abannayuganda mu by'enkulaakulana. Kyoba olaba kyetaaga kati omukulembeze anaatwala obukulembeze alabe nti ababbi abo tebadde kubba ssente zammwe, ssente ezo tuzisolonze tuzize mu bantu. Aha nshonga y'emishoro kutemba bwire bwashesha Mafabi nagira ngu ensonga ejo agiinire omubazi. Kuba airtime wanushuru 10.38 muki omusolo ogwo buli oyagala airtime buli kaseera ono okugula airtime atosasula omusolo mu kifo ky'okugula
singa eta mabada pay etono wandikuze mungi sente zifika ko zandikeze musoro wandikuze kintu kino Kurijira Harnanda Ramafabi aine nteekateeka z'okutungura emiturire y'abaserukare na polisi ekyari kugira ngo nibature mu mbeera etaboniire wageraageranisa n'omurimo ogu barikukorera ihanga. Mafabi tiyayebwa kushaba kooti okurekura Dr. Kano Kiiza Besigye yaba atiine mushango. Besigye aliwa nemugamba banange site yasibani Besigye sinako kooti sinako prisoni umoti yasiba nani Besigye the government and kokati namba government banga ki ali no musango bamutwale mukoti bamusalire muki musango chobana fa bulona kukola ba press conference afatukamba Besigye bwabali ndo musango tumutwale mukoti yewozeko dabekyale n'eki bakola sibiriko obuyiza nebwe naba n'obuyiza bino byonna bijja kuba byangu basibira bwerere bano kuva makomera. Omuri Kyenjojo Nanda Ramafabi campaign ze yazitandikira mu town council eyambare bwanyuma yazo mugomborre ya Nyantungo no mu town council ya Kyenjojo atyo yagumizamo yazo muri Mabera mpaka mu district ya Kagadi. Gasha kwa Daniel Bingana. Webare Daniel Bingana kandi campaigns zobwa president nzigumizamu okwetorora ebicweka byona bihanga twagarukaho Murimbara abatora omuwode ya Rwachachizi Omurimbara City South Division bino kwetongwitwa ahabwo kumara emyaka myinji batine mizi aba batandikire kunyo byagana ebirukuterama aharubajwe rw'imihanda enjura zaheza kugwa. Abatura ba Rwensinga Kagasha Chororo n'ahandi Omurimbara City nibo barukoresa amizi agebyagana agarukuteramo mifreje enjura yaheza kugwa bayima yo kubura amizi okumara ubwire buringwa. Mbweno ubwo buzubunu bwe tuyine ubwo turyo Murimbara City konka amiza guturukunywa n'umugareba okugarukusha. Aba n'abatura bandi kurwo muri Bwigara Kagasha Kiyonza Kibingo na Rwachachizi barikuba munonga kandi baza kusherura amizi marungi bine kwerundana amudumo gumwe ogurumayiro nkitano omukihanga twishira amudumo gwarukutahaho kandi gukombe kwa rukumo rwenda 9 twashanga nago nugureto twizi tuce ekirukworeka ngo guryo nugoma mpora nko kubabigamba sherisha tuzona nizitaha amudumo gumwe ogwakoze rwo gwire buringwa na hatu kureta amizi nguna mizi marungi turiya kubona men shaba government kurebeka ngwerebe Kagasha Bwigara Kiyonza kurebeka ngo yafuna amizi agarabase kutereze cycara. Bayima yo kweterera nduru batari kuyambwa batandikire kwebikira kasente akuba rukoresa kugurana za tanka okusharura amizi ombwire bwenjura. Nagaraka nawo musingo kuriya yitwihachi za tanka nanye munteringa nyowe ninsimo go maranga ko naguhurire ni manye nabandize kwirukanga ni ndonda abantu mwene kumpurire ngo hati tanka zija nyecoro niyo ndire nindeba kuba miziga benga turaza kubi owanja nukuryo rugora musozi bire naye gwira mizi narihiri njera ntireke ya rukumi njereke nyongero ho zibere 15 kugira ngo ngero mwamizi girayo umutima gwanjera ngo ubuzima wo kubariwe okabota nayetero umutima najya ntapana nitubasa kwekora mu murumo tubasa gukora ki kugura taxi eza kanya bwanya kurebeka ngo amiza gari kuruga aha mabati gitu gabase kutuganyeraho omubwire obwenjura tumutu yakuriya river Kagera teko mu national water hata mizi supplying eje konka tutaka kiroko okugura tanka yawe nakubona ubu wakuba oinejo agawe national water no etage tanka obwahati nabashaba bebembeza bahiguru nabikirukwataho okubahwera bakabasya mizi marungi gasha kwa Aiden Bataringaya. Webare Aiden Bataringaya umurebi witu wa TV Sto Murundi ni kusima aho kuturebera kandi webare na nokutorana okureba TV West studio makuru agacencwire konka twaza kumaraho tujagaruka n'amakuru agandi.
Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Imbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Imbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Imbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33 Kurku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note yakweha utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompe nkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cyo mwako kurugomwe rwanya mahembe sako ekiruhaha bwa buryomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinji okwenda kubomwe mubaraye hangurira ekitereke cyo mwakogu kiriro mataji gitu nkitaje kuru erukushanga umurubwizi bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo omurembo Mbarara hamwe n'itaje cyo muri banda Harke and N Plaza ahashungine na kitoke stage oyetunjire account otandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira obugenyi na rwanya mahembe sako gamba nitwe aharuzura mushaje 83 86 23 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo busingi Omancho tegeza MTN mama okulisulira omwaka mulamba third term first term continue ne second term byonna todda mukwata bukunusiyo Chinyizo bagamba kisoboka and it's real obulango bubulira ku radio niga star 15 star 80 ash ojala ndagiriyo option 2 school pay kakatuko omulabi omusigire kifananyi kuba by now twandibadde on student wa fali rudawa student tasobola kubeerawo kwensonga mubadde muko banaye empulire sanu ku M10 tenkoledde simanyi watabonyiza kulaga sanu lyange nenga I'm very happy Sako
yakuretera ishitereke nyamurungi aho buri wamwe arije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyezi 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabiro na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rero kirakomugisha go kutaha umukazano ko kwangura ebirabonye mwini wasevinga miliyoni 2 n'ishweka ningo kazugura mu imigabo nutungo mugisha go kwangure wasevinga emitwara 5 ningo kazugura emigabo nutungo mugisha go kwangure mbuzi wasevinga emitwara 25 ningo kazugura emigabo nutungo mugisha go kwangure nkoko shukari emuceri emigati n'ebindi binji nibaharoni za boda boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyarugura head office kandi bine branch chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emiromo kaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebisident na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumano kozesa Ebisident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. Ebisident na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebisident na Fresh Up dero oyiyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetoro rihangariyona. Ebisident na Fresh Up ni gomba zgonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumuna na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keki tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Yuko mukahumuro kandi umugacencire ageshwe kacitu ca kabiri aba Ora Energy abanyamyogo mu kurwana ruhangwa bwensi nabashaba government okubashajika okusohereza omubatura ombyanga betalo mwe na bimwe ebi babagamba oba abantu biguraho office umuri Kampala. Bwanyuma yo kushanga ngo abanyayuganda benshi bakorese nku n'amakaro kuteka kandi kiri kuteganisa obuhangwa bwensi aba kampani ya Ora Energy batankire huru yo kurinda ebyo buhangwa ubwo bari kuhika abantu baburijo okubashomesa kabakariyo muri eki okwenda kwikiriza eki ababigura offices zabo muri Kampala kubahwera kumaraho ekizubeki. Kampani ya Ora Energy neja kwa neguza ebintu mu gas na oil z'emotoka kandi ebyo nibyo kuhera kurinda obuhangwa bwensi. So japesa nganga gas aina amanyi mangi okusinga amanda obenku. So umuntu akozesa gas saving kijja in terms of money because of the calorific value amanyi ga gas gaba mangi okusinga agenku. Atera n'ekirala o saving ku efficiency nti woba okozesa gas ng'ofumba oba ofumba mangu okusinga owenku. Nibenda batyo bakorese nku n'amakara batandike kukoresa obuhereza bwabo bine. Tukusubira nti nono gas ng'abantu bamukozesa bajja kuba ongerako kulamu bwabwe nti tebasannyo mukka mubi kuva mu kwokya miti oba byonna baba bakozesezza okwokya. N'ekirala abantu abatema emiti tugezaako okulaba nti netuprotectinga ensi yaffe nga tutema miti. So abantu balina okwettanira okukozesa gas waffe tumutunda mu bitundu byonna ebya Uganda.
osoro musanga mu maduuka osoro musanga mu badistributor baffe balisera baffe osoro musanga mu sizes ezenjawulo. Okurigira William Rwawunga kitunzi wa Ora Energy kiba kikozere kutereza abanya-Uganda babere mbakozesa enku n'amakara okushisha obuhangwa bw'ensi. Ekisooka gas taddugaza masepiki. Ekyokubiri gas talwaza batava muka mubi. Ekyokusatu gas abantu balekeraawo okozesa okutema emiti. Ekyokuna is very efficient. Nti bw'okozesa gas osevinga okusinga akozesa enku. Bw'okozesa enku oba amanda ojja kwesanga nti amanda gasigala gakyayaka ate ng'omaze okufumba naye gas otandika okufumba bw'omala ng'ojjako. So deforestation, we discourage deforestation so we can save the environment and we can also have a clean source of energy without smoke coming out of the burning wood. So this is a very, very important, and the government supports that and introducing initiative of subsidization, meaning that Ola Energy or any oil marketing company can sell the cylinder with an affordable price. Kandi Abozid Swale mkuru wa kampuni yashaba government okuhagira omwogogu obuhereza bukaika abantu bingi. According to our meeting today with UNOC, nothing has been coming out, but we are in discussion. Hopefully that we will be getting the support from the Uganda government by UNOC and Ministry of Energy. We are here serious. We are here to do something, and really I will be looking for the support from government as well. Kare twakomeza n'amakuru abebembezi omuri district ya Rukunjiri bigwiro rutindo rwa Kacindo orukushangwa omugombo ya Bugangari omu butongore. Urutindo ru ruombecurwe company ya Chiko kandi rumazireho sente eziri kurenga miliyoni 500. Major General Jim Mwezi, Minister w'ebyokwerinda akira kwigura urutindo ru kandi ashabira abaturo kurukoresa kurungi. Kaburu kushasha kwanyu ubwo rutindo rwagenda kandi cyatukwataho umunongo. Ikindi kwenda kubagambira intindo mu Uganda n'imitwaro iri kwetenga kukorwa aze intindo zitwara sente nyingi munongo. Minister Jim ayorokero kwatwaho ahabwe ntindo n'enguto eziri kusheshwa ihunga ombishweka bitari bimwe omu ihanga. No kwetindo zona ziri kubi mu Uganda yona kandi ahabwe enjura kuba nyingi inguto ezitari zatamaka zona zikasisikana n'entindo. Abakozi rokuombeka orutindoru nibajanga ruombekirwe kurungi kuhangara. Ahansi bakabanza kuteka concrete baheza farm foundation. Nahorra yes kandi bakabagira batabateka ukarubasi 5 za diameter za Rwenda ezo mu China ya Kigamba dene bate coston pitching ebye bayombekera end structures ebye bisike tingamizo mu rutindo so nawe cyo urutindo mu rwakire. We have take the stones and the foundation and totally 5 paths of the 5 lines of the paths and also the stone pitching. Yeah, it totally make the bridge well. Wayama yokora urtindoru abatura binamatsiko ngo nishija kubahwera kutambuza by'emshuburo yabo. Utumuru cigano bagira nkashoberwa neshweza kambe nkwine. Gwenu kambe nkwine itubire twine yarwa mechango. Hano yaha uruguto rumaze rubwire bwinjiro ryaha kandi nabwo n'ubugwakorwa mu kubanza ko rabona ijuka nabwo nkabandi ni waha nitwe twabikoze. Konka hari tuye no rutindo konka ndebe by'emishuburo abakushubura za soda ni biretwaho kandi nipura nisima ruhanga abushanga hatezesha turukutamburaho kurunja rutindo rw'iki. Konka nitkusima bwo kurabira umbachiko tukatunga rutindo rw'itu nk'abanyakacintu tubere tuferirwe ntunguka mpango munonga. Urutindo nurugitwe byanga nka Bagahwe, Cyaburere, Kazindiro na Rwerere Town Council. Gasha kwa Dan Basibye. Webale Dan Basibye twagumuza n'amakuru ishabarisa ahabwambara Archdiocese Lambert Binomugisha ahabwire abeji abarumumba kora ebuze bya senior ya kana okugira masiko kandi baketekamo na nobwesije barukumanya ngo burchumani kibasika. Archbishop Lambert Binomugisha 2026 akaramentori ya confirmation no kushabira beji basini ya kane ya mukaga
ari St Charles Rwanga High School Kashekuro omugombora ya Kitagata omu district ya Shema. Mugira amasiko ekereziye tiro kumwaka ukumwaka gw'amasiko umwaka ugukwera gwekijaguzo omutwe gwekijaguzo eki no kuba abaramaji b'amasiko. Ishabarisa habwira bebembezi n'abikiriza okurekeraho kugaya abagenzi babo bari kubeta boro. The leaders of this area or everywhere else never rate people as poor. There is no poor person. Majira umusoro kagwatubera umusoro gunukurwa mukafuka. Akafuka akakane nuko katubisizeho. The teachers are your mentors. If you are born intelligent and your parents don't care about you, they don't feed you. Every one of you has talents that God gave you. And those talents will be revealed through schooling. Mwenu tusima Bishop tutine ugarukira amashemerwa ni mingi shanga Bishop yikiriza yatutaya isa itwengentambaza yatuhamisa eyo mutano yo kushabira beji n'ishomero yona kandi yatugaburira n'ikiburo. Hariho abeja butugambire nabo okubetebekanisize buzebi. Kandi twatunga umugisha gwa Bishop ntwamya mbona tuzakwikajyo mwako kukwisha kugira amasiko kandi tukagira amani omubitora abenti kora byona. Present your gift to the Archbishop. Amakuru agagasha kwa Michael Atwachire. Webare Michael Atwachire okuvuga boda yegari omutawuni ya Kabare kukatandika omyaka ya 9 kandi ubwa hati no kukorwa munonga waiko mutawuni ya Kabare noreba umurumo gwo kuguru kutambura kandi abantu bakunda gukoresa egari ahabwo kugira ngo neyiha wakasente kace abarukora umurumo gwo nabagira ngo okuvuga boda yegari kibahwerire munonga okurebera makagabo ngo konka nicetengeso kukozesa amani mingi. Bamwe kuvuga boda yegari omutawuni ya Kabare nabagira ngo umurumo gwo bahwerire munonga bwa nyuma yo kuronda emirimo endijo ekababura. No kugura mulimo bona igara zo kuragira yamusevinge wa korerena ati boda cyari kutuya mbere yegari no kukirogo turabona sente zo kwelisa wacega ushaka byo stayenda go shaka twasa mu byo kwiyera twacega so kwelisa turazibona ashanga turi fitide. Abantu bagira ngo kugure gare nechetenga sente z'abinji batine ngo konga government ko yakutaho intebekanza ya zaro n'ubu bari kushashura mpora kikabahwera. Ati government ne katu yambire keno etoka bwaro ni buke bikokongera ati kugira cyo turi kubaka abandi ke abantu barabe no bakora hino kugumirwa ko barukurabamo. Beraza kakali gari obusugora tunga ningachi gendo ni mangachi wachana wene nanga singe gari government abo bugari bazimire kubata ipo abanga na bamoto muri bine bishi mu turabana staba cyara mu yirwari aho ruri kwikuzana bamutomera kugira ngo ive mutoro y'ubwo ruri bishibara gitwara so mwe na bigari barabona mu nubwo kuvuga gari kuri kuhenda ahabo kugira ngo abamwete binemera umunente andukwa nicyo bagemesereza kugukora. Gashakwa Nelson ahimbisabwe. Webare Nelson ahimbisabwe murebi witwa TVST ni nyongera okusima akandi turiyo mu makuru agacencwire konko twiceze tubase ku bantu muraho tujagarukana n'amakuru agandi. Kigarama
People's Sacco KIPS abakugu omukurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loans ahanshajinche babaretere ekitereke kya Christmas rebe ekitereke kyatandikire kandi okutaha omukazano akarikwisha kuhendera ebiro 20 by'okwezi kw'ikumi omwaka ogu imwe ba members n'abari kwenda kuba ba members mwena numwakirwa okwigura account ni shiringi omutwaro gumwe n'ecweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omumatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba Nyakambu na Itendero omurishema Butare na Karungu omurbuhweju Mbarara City Ibanda omutauni hamwe na Sanga omurichuruhura district manya ebyo kuhangura harmente amabuzi nebindi bingi KIPS Financial Services for all. Musei kwa badomo rwa Katoli kundongozi na nanywedde kano ka Ruvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutoro okolola okotyongoka kwata kano Musei kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamudwa mu nanasi bojo mutoro va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu ndi Oweno Yesije n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya Kitagata High School muri Shema muri Kitagata Town Council. So nimbanza kusima abafres Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tugurumu amashanyarazi konka abafres kutwabashikirire bateza amashanyarazi kandi ndakora kurungi munonga Mweniwe owasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Norondo umwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking nemarira kandi rinze rweje hariho na wifi aho kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 20 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti chenda nina chinana ne 2 25 Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasuma gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramu zo mu maju obwoma bwa hanyigi obwo
batekame kinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga noti 885 noti mushanju. Management, staff n'abeji ba Bugonji College of Nursing and Midwifery eri kushangwa cyamara Rishema District abatabaru cy'abanya-Uganda mwena ahakiro cyankaga neshatu cyo kwetegeka kwa Uganda nabamanyisa beji abamazeresini ya kanane ya mukaga kukoreje ine myanya okushoma certificate na diploma of nursing and midwifery abeje no batendekwa kurungi obo barukwerwa begesa skills lab computer labs beino buraro burungi wabojo nabici lecture rooms ezhamibwe kandi byo kwerinda nebyamani tuition fees ne basubwa kandi kwakira beja basya applications mushanje Bugonji College of Nursing and Midwifery ebirukiraho tera zuri 200 mwenda 0 25 ishatina man treats but God heals. Kayo mukahumuro kandi omugacenshira geshwekeki minister w'enshonga zo munda yihanga kandi ari umunyishenjero wa Ruhinda mu district ya Mitoma Major General Kayindo Tafire asimira abo bona abari kugezaho kwatanisana n'ababasinjiro mu karura ka NRM primaries na n'ikigendererwa eco kutungura ebyanga byabo. Minister Kayindo Tafire nashaba abantu bona basengirwa mu karuka NRM primaries okwatanisa n'ababiri besimbire nabo mukore ntunguko mbyanga byabo ogona jumirira babari kuremese ntunguko mbyanga abwenshonga zitari zimwe na zimwe omurukiko n'abahazi banje bona baruho n'abacyamene ba movement nicereza kurugeri izoba okuza enyuma ya flag bearer Major General Kayindo Tafire kumusupportinga ka flag bearer wa movement so echinachikora ahabwa cohesion ya pate ije tututweka n'ubutubatiyeho umuntu wanyu bamuresere gatobarese bina nosu tubaresere umuntu baresere MP candidate batakaye buryo gusana ebero ushaka president naza kwa mutoma yo kwikomenera wetu abiti mundu mutoma ari ya mutoma so zakubashaba umwisho mbwira kandi no kubashaba ngo akakuraka president atuzamwita mwezi mutakwata kumuhagira takatuzumisho Minister Gambirebo bwabere navuga na Captain Kenneth Ruweju obabire besimbire hamwe muka NRM primaries hatecho cyo turukwenda tugambira n'amazima jeno tugambira n'amazima ebigambo twireno bigamba gonga hata abujara ngo turanoga shemeyewe abantu bakucenga yo burijo turusema ugambo rusheka niyo ngamba yabo gonga kutufika gukorwa ebikorwa tebera birungi jeno Urukiko rushyirwamo Alhaji Moses Kigongo umuhezi wa mukuru w'ihanga bw'ekibina cya NRM kandi rukorerwa mu town council ya Mitoma okutebendera buri akwata bendera ya Uganda muri amanyatso yo na Uganda sibo kiri bandani pesa kwa mu na Uganda ayo kwata bendera ya warara banyamto banyamiri wahora nakana bakabirirwa Chine ukundu kwenda kuna kwendera kwakirachi kumaliza kuti amakuru agasha kwa Ben Muhozi webare Ben Muhozi abahazi ba President Museveni abarkwegitira mu kibine cya muzeyi Tova Kumein mu district ya Ntungamo batandikira ku murondero ubushagiki ubwo mukarura karukwija akumwa kugwe 2026 Umbwiro bu President Museveni ariyo narondo bushagiki okugaruka kwesimba habwa President abahagize be abarukwegitira mu kibine cya muzeyi Tova Kumein batandikireho uryo kumurondera karuru mu district ya Ntungamo
abantu bagira ngo behire yo kumurondera ubushagiki bari kumusima habwe byabakorire na hati yanajata haraba teze ko korana batwirizayo batakabiriza ibiti babiriza iki muri Banyayuganda batakabiriza bacurira kandi ndaraze kugira ku Rwanda nyuma yo kwemera ninyewemera nanaka nikitero wacurira mutakikiriza ngo bateze ko kora mbona mu Banyayuganda mu Brazil kandi cyashemeza kure mu leta director naho n'abamanye ebare director no kwishi mbona atanyakesha tumutamazire hakandi emyese yasigaraye eshatebe niyo yabarema mbweno kurugerizo ko kumwisha kwata orumero rwo kuronda karuru ka president Museveni omisho ga director wa omisho ko mujejero wa president RDC wa Mbuga nyitakare yabejuregwa yabo mushana kugwa ebyaro byatunga bobyona numanya Robert Rwakandare urukore byo kuronda bururu makago bwa president no wakurira umukorogo kandi abashabiro kwehara karuru akenganda na madini betna kagamba ki okiyagamba ki wamurra wamurikiza watomukore yakugambira okumva kutukuna we president yana tushobise bintu tumuhurire kandi tumuhurikize kandi tutamukora ekishembayo wabamenye ko umwebembezi okwemerera cyabashaka akakoze sogandarwe n'indiniye umanye ngo n'umuhira wa government ninga n'umuhira w'ihanga ati bana kashaka ruru atumondebe ko myaka tukinga ngo kurstyle niyo kumurukuri niyo kumusira ati ninga mondebe ko mukiga niyo muhima niyo munyankore waho umuntu ko siga mankeje umanye ngo n'umurabe w'ihanga buriya shuri twaturona karuru hata nubwo tuwaza kurona kagiraki ninyenda aho kandi to kuzarwa mweno ko kandi to kuzarwa ninyenda kumurabya hegari umuganda umuhandiki mukuru wa Patriotic League of Uganda kandi umunyishengero wa Kasambya County David Kabanda ashabira abantu bakigeze kwerinde by'ubutegeke byo kwebaganisamu nukwe kubashaba amano kugata hantunguka umucanga cyabo iyo kadi kuba kugakuru bakabuye wikano yarata amaboko banye nyakatuki lesa kwekina mwe mutayeseta muzana uzara nyakatuki kugira ngo ejo kwegeze iyo kwata abasomesa iyo kwata abasiye kugira ngo government kandi yateka amani abana handi kutakora siwe babasakara kweli Gashakwa Erakiza na Nelson Ahimbisewe mwebare abanyamakuru bitu twaza kumura ho tujagarukana n'amakuru ag'ibyemizano What's our topic today? Kutambulanga chindawolovu. Bera Mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera Mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Tulina essanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nnyendo abawanguzi baffe ba side eno essimu yankubiddwa n'ensooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe nnyini ab'MTN ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya nakubya akalulu
bwemba nsasula fees nyiga *165*80# nende okangoberera emitendera webale nnyo abaana nina bana kyobumaze omuteeka ebbali omwali bbali zino endala tuzikozesa eki zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali ayaya kiyitirivu. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Banya-Uganda, mwetebekanisize obu nibwo bwire bwo kucamuka na sente omukazana kali kubasa kuhindura amagara gawe ubwo rikoresa shilingi 20,000 zonka yihandikishe shaheji uri kutera *3 aha simu yawe abwa shilingi 20,000 zonka rero otegereza omuca ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa nikongera imica yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kuhangura sente mu programme y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwa simu kurabira ahari noti 2 noti 9 emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mica yawe yo kusingura eri kweyongera. Olwakabiri oru otaferwa program obuhinja n'obulisa nitwija kuba turi ahari Kashozi Dairy Farm turi kureba okuwa kubasa kureba rencho wa mutwe zawe okazukuza okaziha aha nyina eri kuza kuzara okajikuza okajisya aha bwire bwo kwema so nitwija kuba twine omuhangu by'amatungo ari kutushobora okosheme kwa no rebe rencho wa mutwe yawe okosheme kwa no jirisa nembera ezesheme kwa ne kurramu kureba ngu yaruga mwente erije kuhindukira mu cyo mugasho hatencha mutwe yoke kweza kuzarwa abasirikare bombere twajyangu nene bihumuri nyina aho mukorabira umuhondo aha yarga kuzarwa kandi hati tukagira ngo tugake tugitere ikikatu cyona ikikwatenana okongera abasirikare bombe nanga kugira ngo kuma indwari zindi aha kubana tubana turwanisa abasirikare bombere bari abarukurga hari nyina hata aho nto tukugira ngo nangwa aharyo aba batarabaze kugiye mazanyina wano ndakujoti nyenda kuserka amashiyo nyenda kuserka izitwaita scores nangishirukano omunyina hata harho aka vaccine kandi hategiye kubasa kukozesa omukanwa otaferwa program age makuraga by'emizano abazane abarukwinga nigana 29 nubo betabira mu mpaka zo muzano gwa chess eza must open ezo murundo gwa kashatu ezibire acenge chumwe ekitende kireri ahari cyumoro aho mu rembo rwambara umuhendo gw'abazana aba okurgo mu mashomero hamwe na za club okurgo mu cange cyabugwizo hamwe na Kampala kushemize abatebekanise empakezi ahabwo kutunguka ko muzanogo abantu 29 nibo betabira mu mpaka ezo zo murundo gwa kashate za must chess open ekiretire amasiko go kutunguka ko muzanogo okuriyo no kugenda misho omucanga eke cyaburenge rwizoba aba babire no bahayana rumbicweka bishatu ecyabana bato abakazi hamwe n'abakuru ombato Salim Homuza ku rugamba rwa high school Edgar Ayamba hamwe na Edson Amanya ku ruga St Joseph's Vocational School bonshatu batungira obubonero butano no kwekwato mwanya go kubanza omubakazi Daphne Mono Agatha Maro Agena okuruga KIU Ishaka na Tricia Kukunda kwe ku rugamba rwa University nabo bebembire no bubonero butano kandi ombashija Eimu Wagodo Abdul Shaku na Gift Wagaba nabo basingire bwa nyuma yo kutunga obubonero mukaga no butonyeza butano so ecyo kintu nzikora buri mwaka kugira ngo twegitane abantu bakunuya ubwo muzano tugukoreki tugweyongere kukura
turebe ngo muzano gwa Chelsea omuyanga yitu gwakora ki gwakurakurana muzano guyambere abana kuzana je concentrating mu kushoma no kufuna basarizo mu mashomero ga secondary z'abakaba baherize primary. So we turimo tujaza kugira ngo to promoting a game age of mashomero gona almost mu district ya Midoma and Western Uganda at large. Chess game age ni nungi ne iguro bongo eshapinga mind zit na muno ombitabo ne kuletera watekateka mnonga wareba hare kandi abakazi na nabishi na nabana chess twena ntujibasa kandi nyo yahinta nje kuzana chess mazenke myaka nk'etano ndukuzana chess ekingobero munchango chess iya makasente chess nofuna medo ati yahinga nyine medo zinkamushanju gasha kwa Aloysius Byamukama webade Aloysius Byamukama abazana bari kurenga muri 13 abari kuzana raheri ya Uganda nubo bahereze okiko mu camp ya Uganda Cranes omwihanga elia Botswana ahi bari kuzana nayo omumpakezo kutoranamo Israel tabe omumpakeza World Cup eyo mwaka gurukwije. Yeah, of course it's a good experience. We know that there's 2 games left and we want to win both games and put us in the best possible position for the World Cup qualifiers. And who knows, we can still win the group, so we have to keep believing. And if we win these 2 games, it'll put us in a good form going into AFCON as well. So yeah, it's an important 2 games coming up. What kind of experience have you gained from being part of the Uganda team? Yeah, I feel like I've gained a lot of experience. You play against some of the best African players from around the world that play for top teams. So as a player, you can always continue developing and learning. So I'll say that's probably the best experience that I've had so far. What are your personal targets ahead of these 2 games? My personal targets is obviously to try and play the next 2 games. And for us as a team, we wanna win the next 2 games as well. So nobody likes losing. We all like winning. So that's my goals. How do you probably see the quality of the Uganda Cranes depending on the opponents that we play? Yeah, I think obviously us as a team, we believe in ourselves. Maybe you've seen it this year. We played some big teams and maybe other people have written us off, but we kept the belief, we kept the faith, and we've got those wins. And hopefully we can win against Botswana and Algeria in this camp. Kare agongo makuru agacenchire aguta kusechireki kandi abanaga kuseho nde Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian worumo rwo bonero itwendeze kurara kuronje.